Kua poko te ahi I tēnei ki ata, he pakapaka ngā taputapu, he konga hoki. He ahua taumaha tēnei momo kaupapa I aha ko te aha ka hoki mai rātou mai I ngā kaupapa pēnei nā e āta wānanga whakapiki wairua, whakapiki hinenaro anō hoki I te mea kei te mōhio mātou he tino kaupapa tēnei mo te whānui haere ake nei. Ko hōri mana tēnei ki, te pautikanga mo te teihana ahi ki roto rua, e whakatūpato ana ia I a tātou I tēnei ki wā. Kia rite aha ko te aha whānui, ka peka mai a mahuika me ona maikuku mai te wā o hine takuro, tainua ki te wā hine raumatu, he ahi anō tērā, he ohorere anō hoki ai. Ko tahi te whārau ka wera, ka tahi ka wera no te whārau o te whare tata. Tērā te mea ka whakahaumaru te katoa nā whare ki Ōwhata. Mēnā hei awhi nā rātou, kai a mātou tētihi hōtaka ko te Home Fire Safety Visits, ka tai e mātou te peka atu ki ngā whānau ki te tiritina o Aspen. Ko te Waimare, kaore he tangata I roto I te wharau I taua wā, kaore hoki he tangata I whara. I tere tonu ngā kainoho I konei, kia kore ai te ahi e horapa ki I tihi atu whare I te takiwā. I tai mai ngā kaupatu ahi ki te whakahaere I o rātou mahi, no te otinga o a rātou mahi, ka wehe atu rātou I te kāinga. Ko te manako ia ka awhinei a koutou ki ēnei pānui. Kia matāra tātou ki ngā mōreareatanga o te ahi kia noho haumaru ai koutou. Mai o hapānapa, mā Aukaha. Ko te reo, te take.